Coach, ni match habayeho kunganya ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Mukura. Mu by'ukuri byapfiriye hese konsinyero yahaye abakinnyi yarangiye match n'ubundi habonetse inota rimwe gusa hari hakenewe 3. Byagenze gute muri rusange? Novuga mu gice cya kabiri twabaye déconcentré, twankesa amagora abiri, novuga bitunguranye kuri coup de pied arrêté. Novuga ko mu gice cya mbere twakinye twaronse mu occasion menshi twari gushobora gutsya match yakiri kare ariko ntivyakunze. Hama mu gice cya kabiri baradusurprena, novuga ko ari cyo kintu cyatumye tunganya match. Hariko tugiye gukosora turabe yuko ibyo twokosora kugira dushobore ko dushaka gutsinda kuri match kuri kiri. Coach, ni defeat baye nyuma ya match ya Kiyovu yo gutsindwa ino kunganya. Match kuri AS Kigali kwa kane, ni icyo abwira abafana muri rusange kuko ubonye ko nyuma ya match ntago bari bishimye. Ego ni ibintu vyumvikana, abafana ntibari bishimye, natwe nitwishimye. Nibaza yuko ikintu gikomeye ni ugukora ibishoboka byose kuri match kurikira kugira dushobore kubashimisha, dusubire kwiyunga n'abafana bacu. Nibaza yuko natwe turi abantu bakuru, tugiye gushiramo imbaraga zose, tugiye gukora ibishoboka byose turabe ko dushobora gutsinda iyi match. Habayeho madashe kuri côté défensif, nabonaga babaza Ndizeye Samuel bimeze bite, kuri défense mu by'ukuri bimeze gute? Nibaza yuko Ndizeye ashobora kuba yashitse, dushaka kumukonta ko kuri match kurikira tukaronka na option zindi kuko urabona yuko nibo bakinyi twari dusigaranye, novuga Ngendahimana Eric na Mitima, nta yindi shwa twari dufise, twari turi obligé yo kubakinisha uko. Urumva rero no kuyadapta, ariko nibaza yuko Samu ni azoshobora kuduha izindi option. Murakoze cyane. Murakoze nawe.